abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika mu bihe bitandukanye. Amatora nk'inzira, uburyo umuturage agira uruhare mu kwishyiraho ubuyobozi, kimwe mu biranga demokarasi nk'ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, butangwa n'abaturage, bugakora abaturage, ibiranga imiyoborere myiza. Mu rwego rw'igihugu haba amatora atandukanye, uhereye ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, ahatorwa umukuru w'igihugu uyobora igihugu mu nzego zose. Amatora y'umukuru w'igihugu nicyo gikorwa gisumba ibindi mu gihugu kubera ububasha umukuru w'igihugu afite nk'uko amategeko abiteganya. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda nk'uko amateka bigaragaza, nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane amaze kuba inshuro 3, zirimo ayabaye mu mwaka wa 2003, andi mu 2010, aheruka nayo mu mwaka wa 2017. Ubu haritegurwa ayo muri mwaka wa 2024 azaba abaye ku nshuro ya 4. Birumvikana ko amatora y'umukuru w'igihugu amaze kugira amateka. Ayo mateka y'amatora y'umukuru w'igihugu niyo tugiye kurebaho mu kwitegura neza amatora agiye kuba. Ateganyijwe tariki 14 Nyakanga, no kuvuga ukwezi kwa 7 ku banyarwanda batuye mu mahanga, na tariki 15 Nyakanga uko kwezi kwa 7 nyine mu banyarwanda baba mu Rwanda, mu Rwanda hose muri rusange. Muri ayo mateka turatinda kubiyamamarije muri ayo matora muri ibyo bihe bitandukanye. Aya matora agiye kuba azabera rimwe n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Ubusanzwe umukuru w'igihugu uzwi nka perezida wa repubulika niwe muyobozi w'ikirenga ukuri inzego zose mu gihugu nk'uko bihabwa n'amategeko. Ayo mategeko rero ni nayo agena ibisabwa kuri buri wese wifuza kuba perezida wa repubulika. Nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribiteganya, umuntu wese ushaka kuba perezida wa repubulika agomba kuba ari umunyarwanda, nta bundi bwene gihugu afite. Uramutse ufite ubundi ubwikuraho byemewe n'amategeko. Uyamamaza kandi agomba kuba afite imyaka 35 y'amavuko, agomba kuba adafite imiziro iteganywa n'amategeko imubuza kwiyamamaza no kuba mu Rwanda mu gihe uyamamaza. Ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, hari uburyo cyangwa inzira ebyiri unyuramo. Hari ugutanga kandidatire utanzwe n'ishyaka cyangwa umutwe wa politiki uhagarariye, cyangwa se ukiyamamaza ku giti cyawe nk'umukandida wigenga. Iyo uhisemo kwiyamamaza nk'umukandida wigenga, usabwa kugira urutonde rw'abantu 600 bagushyigikiye, bagusinyiye, bemeza ko bakuzi, bashyigikiye kandidatire yawe. Muri abo 600 ugomba kugira byibura abantu 12 muri buri karere muri 30 tugize u Rwanda. Ufatwa nk'uwatsinze amatora ni umukandida wagize amajwi angana na 51%. Naho umukandida wagize amajwi 5% nubwo atabarwa nk'uwatsinze amatora, ariko asubizwa amafaranga yose yakoresheje yiyamamaza. Icyitonderwa muri politiki u Rwanda rwahisemo rwo gusangira ubutegetsi, ituma umukandida wagize amajwi 5% mu biyamamariza kuba perezida wa repubulika agomba kugira umwanya abona muri guverinoma cyangwa mu buyobozi bw'igihugu muri rusange. Mu gihe ufite amatsiko y'abaziyamamaza mu matora y'umwaka wa 2024, dore ko abiyamamaza bemezwa na komisiyo y'amatora ibifitiye ububasha, reka turebe abiyamamarije uyu mwanya mu bihe bitambutse nk'uko amateka bigaragaza. Mu matora ya 2003, niyo matora ya mbere yabaye mu Rwanda nyuma y'igihumbi 1994. Ni amatora yari agiye kurangiza ibihe by'imiyoborere y'inzibacyuho yari mu Rwanda. Ayo matora y'umukuru w'igihugu ya 2003, abari abakandida ni nyakubahwa Paul Kagame, yiyamamaje atanzwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Yiyamamaje n'ubundi yari asanzwe ari perezida wa repubulika kuva mu mwaka wa 2000, akaba yari amaze imyaka 3 ayoboye igihugu mu gihe cy'inzibacyuho. Aya matora Perezida Paul Kagame yatsinze afite amajwi 95%. Undi mukandida wiyamamaje muri aya matora ya perezida yo mu 2003 ni Twagiramungu Faustin. Twagiramungu icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Mbere yuko yiyamamaza, Twagiramungu yari asanzwe azwi muri politiki y'u Rwanda, cyane ko yayigizemo imyanya ikomeye irimo kuba minisitiri w'intebe kuva muri Nyakanga 1994 kugeza mu 1995. Ni umwanya yavuyeho yeguye, ahita ahunga igihugu ajya gutura mu Bubiligi. Igihe yiyamamazaga ni ubwo yari atahutse agarutse mu Rwanda avuye mu buhungiro. Nyuma yo gutsindwa aya matora, dore ko yabonyemo amajwi 3% gusa, Twagiramungu Faustin yahise asubira mu buhungiro mu Bubiligi. Agezeyo ahashinga ishyaka RDI, Rwanda Dream Initiative, Rwanda nziza. Akaba yaravugaga ko iri shyaka ashinze rizamufasha kwiyamamaza mu yandi matora azakurikira. Cyokora Twagiramungu nta yandi matora yiyamamajemo kugeza igihe yitabye Imana mu mwaka wa 2023. Yari akiri mu buhungiro. Nyuma yo kwiyamamaza kwe, nta wundi mwanya wa politiki mu Rwanda yongeye kubona. Undi mukandida muri aya matora ya 2003 yari Nayinzira Jean Lepomuscène.
Mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyamamaza, Nayinzira yari asanzwe azwi mu ruhando rwa politike no mu nzego nkuru z'igihugu zirimo kuba yarabaye muri guverinoma nka minisitiri w'ibidukikije n'ubukerarugendo. Nayinzira kandi niwe wa mbere wayoboye komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, akaba ari nawe washinze ishyaka PDC. Nubwo afite ishyaka yashinze, yiyamamaje nk'umukandida wigenga maze atsindwa ruhenu afite ijwi rimwe. Nyuma yo gutsindwa muri aya matora, Nayinzira yongeye kumvikana avuga ko azongera guhatanira kuba perezida mu matora y'umwaka wa 2010. Cyokora aya matora Nayinzira ntabwo yayiyamamajemo kuko igihe cyayo cyageze yari amaze kwiyegurira Imana. Nk'uko yabyivugiye, Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho, ngo yaramubonekeye umubuza kwiyamamaza muri ayo matora ndetse amubwira ko agomba gusezerera ibikorwa bya politike. Kuva ubwo Nayinzira Yohani Nepomuscène yongeye kumvikana muri politike kugeza yitabye Imana mu mwaka wa 2013. Undi wiyamamaje muri aya matora y'umwaka wa 2003 ni Dr Alvera Mukabaramba. Uyu akaba afite umwihariko wo kuba ari we mugore wa mbere wiyamamarije kuba perezida mu mateka y'u Rwanda. Dr Alvera Mukabaramba mbere yo kwiyamamaza yari umudepite, yiyamamaje atanzwe n'ishyaka PPC. Cyokora Mukabaramba umunsi umwe mbere y'uko amatora nyirizina aba, yakuyemo kandidatire ye asaba ko abagombaga kumutora amajwi bayaha kandida Paul Kagame. Andi matora ya perezida yabaye mu mwaka wa 2010. Ni amatora yahatanyemo abakandida bane barangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame wa RPF Inkotanyi, akaba ari nawe wayatsinze ku majwi 93%. Abo bari basangiye guhatanira uyu mwanya barimo Dr Ntawukuriryayo Jean Damascene. Muri aya matora yari aserukiye ishyaka PSD, ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza, yari ryamutanzeho umukandida, akaba yari anasanzwe aribereye umunyamabanga mukuru. Dr Ntawukuriryayo ntabwo yari mushya muri politiki y'u Rwanda, dore ko mu bihe bitandukanye yabaye muri guverinoma mu myanya itandukanye irimo kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na minisitiri w'ubuzima na minisiteri y'uburezi yayinyuzemo. Yanabaye umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Nyuma yo guhatana muri aya matora ntayatsinde kuko yabonye amajwi angana n'5%, nyuma yaho Dr Ntawukuriryayo Jean Damascene yabaye umusenateri anayobora Sena imyaka 3. Nyuma yo kumara imyaka 8 muri Sena, ntabwo yongeye kugaragara muri politiki y'u Rwanda, bisa nkaho yayisezereye cyangwa akajya mu kiruhuko cy'izabukuru mu ruhando rwa politiki. Aya matora ya 2010 yarimo n'umukandida Higiro Prosper, yari yatanzwe n'ishyaka ryo kwishyura ukizana kwa buri muntu PL Parti Libéral, yari asanzwe abereye umuyobozi wungirije. Mbere yo kwiyamamaza, Higiro Prosper yabaye minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, aba n'umuyobozi wungirije wa Sena. Nyuma yo gutsindwa aya matora afite ijwi rimwe, Higiro Prosper yagiye mu mirimo itandukanye. Kuri ubu ni ambasaderi w'u Rwanda muri Canada. Dr Alvera Mukabaramba nawe ntiyatanzwe muri aya matora, akaba yarayahatanyemo ahagarariye ishyaka rye PPC, asanzwe abereye umuyobozi. Amatora ya 2017. Amatora ya 2017 yari afite umwihariko kuko mbere y'uko habanje kuvugururwa itegeko nshinga nk'uko abaturage bari babisabye, hakurwaho inzitizi zakumiraga kandida Paul Kagame zamubuzaga kwiyamamaza kuko zagenaga ko atemerewe kwiyamamaza kuri manda ya gatatu. Mu busabe bw'abaturage, ingingo y'101 yamubangamiraga yakuweho, itegeko nshinga rirahindurwa maze yemererwa kwiyamamaza. Ni manda yiswe y'ubudasa kuko yari umwihariko muri ubwo buryo. Abari abakandida muri aya matora ni Perezida Paul Kagame, akaba ari nawe yatsinze afite amajwi 98%. Hari kandi Philippe Mpayimana, uyu yiyamamaje nk'umukandida wigenga, akaba yarabaye nk'umuntu utunguranye wiyamamariza umwanya w'ikirenga wo kuri uru rwego kuko Mpayimana Philippe yari asanzwe azwi mu ruhando rwa politiki y'u Rwanda. Urwo rwego rwo kumenyekana kwe kwamuhesheje amajwi angana na 0.48. Nyuma y'aya matora, Mpayimana Philippe yaje guhabwa akazi ka leta muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe. Kuri ubu avuga ko ari gutegura kongera kwiyamamaza. Dr Frank Habineza n'undi mukandida wiyamamaje mu matora ya 2017, akaba yarahagarariye ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, ishyaka asanzwe abereye umuyobozi. Mbere yuko yiyamamariza kuba perezida wa Repubulika, Dr Frank Habineza mu ruhando rwa politike nta kindi yari azwiho uretse kuba umuyobozi w'ishyaka Green Party, avuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko kutavuga rumwe n'ubutegetsi nibyo byamuhesheje amajwi angana na 0.40%. Nyuma y'aya matora ataramuhiriye, Dr Frank Habineza yiyamamarije kuba umudepite, biramuhira. Ubu akaba amaze imyaka 6 ari mu nteko ishinga amategeko ahagarariye rubanda ku itike y'ishyaka Green Party.
Dr Frank Habineza kuri ubu ageze kuri imyiteguro yo kongera kwiyamamaza ngo arebe ko abanyarwanda bamwemerera kubayobora. Amatora y'umukuru w'igihugu nibwo buryo abenegihugu bakoresha bishyiraho ubuyobozi. Mu matora ategerejwe tariki 14 muri diaspora na 15 Nyakanga mu Rwanda hose, ubu amatsiko ni yose bazemezwa nk'abakandida bazemererwa kwiyamamaza, bikazemezwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ariyo ibifitiye ububasha. Kuri ubu umukandida uzatorerwa kuyobora u Rwanda azayobora manda ingana n'imyaka 5, bitandukanye n'ibyari bisanzwe aho manda yari imyaka 7. Utora asabwa gushishoza agatora ubikwiye, naho watowe agasabwa kugera ku ntego z'ibyo yiyemeje mu bubasha bwose, yaba ubwo yifitemo n'ubwo ahabwa n'amategeko. Murakoze cyane kubana natwe. Subscribe dusubire ubutaha.